Oh. Ewiase ahwefo nyina eye modehye prekope nini minu ya bema katachie bema fi ye kan say se wo fra adwuma ba na se wo bra misro bomodin ya na gigida wa kwanyam me pese wo bowura YouTube abonten so me pa international nana aka Rade on Kempi Elias constipation ba akopɛ otete pressure so ama broken heart ide ayira wo dia digidam se na ntwim bema me pa cho se me mani susu bra so ne hwa no den what you say want to so and that require the na chacha ebugu so sa what you say Mr. Hot case oh fee I don't know what him. Over here, no one say Rich Farms TV. TV so. Jijidim. It's relaxing. Enjoy. Nenye ma pabebre wo ho. Wo bibi na pese ye boa so ye advert. Yeah. Bibi a pese ye denedi. Yeah. Omodin na hwe number na wo screen ase no. Aye Rich Farms TV. Ye be body dero ama wo so wanya bi. Na wo ankasa wo be enjoy. Asantefo. Achacha kwesi na ntwi achi no ye de ye bi fure ebesi nipa achi ase ya de what you say ye kan ni wachi ase agbon ede misro ye tete mo pressure to say we ye mre mo no misro nkran kitwa nya wo pressure say me ni me nua fi say ni Rich Farms TV bowura ho me pa cho bo modin ya na wa subscribe misro na wa share obia ebekọ ba bibia say nsema ye die no and somebody be so what my body and number na good screen so no free ye be di was my then I'm a hot case ye donya me hot ye katra ma che ye pim ye di asam hot case ye di asam enti me so body na fa number na good screen so no fi no one mon free enti wa bibia how bia no an say wa free me ya kan wa asem na Rade amma ye be kan yesu so wakọ baby na o maka wasna wasna ensisi so na wonti ase a fabra hot case yeah we do wasama mo Rich Farms TV keep watching subscribe and share bye bye nyami show bye bye Yeboah Emia mewa almost say say kase bia o so ran say no me kase ro ka che nkwalai ya dwe wa ye hu nyenje e ba ne sa if say e betu ka bibia cho na be ya o be ja sa ne me ya na e ya no me kase be gu nkwalai so ya so mbo bre bia kwesi aka nje me ba ne boko start picking up and had that you can be musun su san so and you some be bre kwesi aka why picking up action cut Diana no bomb no picking up action it's one shady yeah that church is so body be baba nkwara yesu it's na be slow pa be pasa me ka ima pa adisi asem de so don kom ken adisi asem be na wo ba wi asem don ko tu pie na me dey ekani obi ni nua mo keto asem na ya wo fans we na we ba nim se fisisa no e ya wo fans mi bu sa oh ya ba adam ni o David ni kwa so ba keka kwase asem mo fa atira me and plan so ade a wo mo ye no yima mi bu sa ase ye oh nkola de mo ye nkola ba to se bi o wa wanyini che nkola de at least me expect eti ma mentia wo me pa to na bi ka o tia mo ayo se o ka nya asem bi go am so eti me ka kwase asem na o keke de se o ye eno me nkola e ya hajini eti na me ban no eti brother dia be tu ani yes se be Kenya asem kire me yes of course yima fa wo kwase akọ me fa me kwase akọ fa wo kwase da wo gi mi ne fa ka wo na fa ko me se fa papa se sara fa go de ba fa ko na me da me di me ho di mi nua ho
I'm a to trouble fuck and train so. Now I made it to my other bushim. My tears were bushim part of. Oh, I see. But part of my boy bushim. Maybe you. And your friend. What? Yeboah, me no pass na le oya me say. That's some now the bad in trade. Yeboah hwe ni o. Da chia 17 na ye ka ye dwunu hu mienu. Misra. Da chia 17 o. Na me that when I'm head that so. Enyo. Me na me head that so. Okay, you na hwa so. E bo wa na ye beti ne kankan. And the man mo wa. Man mo yima. Mate. You show when you go be able to me tete. You show when you be able to me tete. Why you tip passes so what I bet 100. What I bet 7 the benye. Huh? Obi asem ye wa asem. Obi abushi asem ye wa asem. I want to tell you tip passes so what I bet 100,000 no. I dey kwache. What I bet 7 the benye. Huh? I let you take be me to so pass ya nega. What I bet 7 the benye. What you try? Yes, I try. When you say what you say, I'm wapa. I could never see with you. You will say, can you see that? No more get back. The next time will be able to go be answered. As I this year, the whole don't come, but which will come here. Who makes them in? What am I done?